means to put God first in your life and to fill your thoughts with His love and His grace and mercies. Take character of your burdens, and that to serve and obey in everything you do. Your heart will determine your steps and how you serve your God. What is really important to you and me today? People, objects, goals, and all desires, all that compete for the priority. But all that can become most important if you don't actively choose to give God first place in every area of your life. Planning for tomorrow is very well spent. Worrying about tomorrow is the waste of time. Don't make your life harder, as you know the Lord is watching over you and loves you every step along the way. Sometimes it's difficult to tell the difference, but the Lord Himself will determine every single step if you allow Him to be the Lord of your life. What is the conclusions for us today? A devout life does not bring wealth, but is rich simply of being yourself before God, humble and trust in God. Since we enter the world penniless, we're going to go back home with penniless. What does that mean to us? We came to this world with nothing. We leave this earth with nothing. Going down the path, some lose their footing in the path, but it's okay. Jesus Christ is with you. I will give you the opportunity to choose the right path with Jesus Christ as Lord and Savior on your life. You make the choice and you choose the way. May the Father bless us for this sermon that we all have listened to today from the message of the Lord Himself. In Jesus' mighty name, amen. Tatou Vivi'i atu I le vida atua I le vi'inga o Sauniga.
Ia, manatu sa mo le ua te ai langi le whetūtai matangi. Sa whianga iailan au auna, sunga i le whaiwhi au, whanganilo Samuelu, al popo, tua vau mata wheo. Ia, ma le upu a le atua tei nairo soifua, ma so mātou ola i le nei, vaenga o le aso, ia o le aso pa ia o le atu lefto aso sa mātou nei vaenga nei tūlangi, manatu ua tea o tau, Samoa, New Zealand, ma Australia, ia o ana nafi Loto whianga iai, ma le aso pa ia o le tātou matai, ia a o mātou iai whai unga o le tāpo inga o le nei aso uai le atua ro na lava vi inga, a o le whaafetai a le tangata, ia e le uma le nganga whaafetai, ina ua whapea lava na ngā le leia Loto soifua, ma so mātou ola i aso taitasi o le vai aso, a o le nei lava aso, ia ma le tātou tāpo inga whaitele, ia e mo le atu le ngā whaafetai, ia i lātou fu i o e na mawhai o na mafuta mai, ia ma tātou whai tāpo inga whaatasi, whamaru atu fu i o na o le whai ma mō tusia, ia le tautua ma na unanga, ia le tātou tautua nei, whai ia umasui o le tautua a le si ufonga o le taia fou, le kalesia, ia malana mea whainga luenga, le tio whaasara lau, ia e le tua lava lona whaasoa mai i aso taitasi o le ola. Mo le tfo ilanga ang whaaftai, i lau tāpo inga Samoa, le tfo ilau sunga i whaiwhi au, Samuelu, ia e tusa o le tapena, o le upu, a le atua e tō matawai, ia Samoa le nei vaenga o le aso. Ia umasui o le au whaingaluanga le tōwhia le atua, o matu o ngā rurua le nei tautua, mani au nanga, tei nane le kālesia, ia e o mori atua i le ngang whaaftai Samoa. Sa uia malama, tātou tue wheiloa i le aso fau pe a mai a whi au ngā ruanga o le nei aso, ia tū mawatu, le anga le lei whaaso le atua tele ina, ia i titi lava mō le au nanga nei, ia o na mātou whaapai malu atu lea Samoa, ia manu tele ina, le anga i atu i whi au mga ruanga o le nā vai aso fau o wha malu mai, ia soifua ia, mai Manuia. Tatou whai uile te talo. Tai i mātou i o mātou a inga ta mai le file mualawa fio. Tu mau mai oe whaavavau i a te i mātou, ufi i a te i mātou wanganga sai. Ia ulia i mātou le minute olo o mua i le Manuia. Ia tu mau pe olo vi inga i a te i mātou e whaavavau lava. Amene.